Et dans l'ensemble, il faut 3000 et quelques personnes d'Arden. Et Minkala Maripi Ungotum, Wonkulan Sonjo de Kander Berne. Et j'aimerais bien Kalawa de capture de l'iPhone. Pour le moment, on publie. Ma Kalawa de soutenu de Ndengunde Dom. Aray ko pium ɓurtay kulla welde ka adna kadi ni susi momi jogi on ka adna ɗo ko wollan soñjude kon ka adna ɗo ko kumpium ɗon awala famille préparé capture jini préparé capture jini wollan soñjude ko pium on ko wollan soñjude à chaque fois ɗum ɗon no traumatise de lan hakkilki moƴƴa noon e ko hakkunde am min Kenzo Bari, Chopi et Duta. Men mikero ari ko men équipe men tatu. Men yey Europe. Ouais. Mo be ko Allah muya ni kon quoi. Ouais. Allah muyi kam ko tombe heddoto. Min Allah muyi ko do mi wonata. Ouais. Mais baynami fenu. Hande ka wondo depuis menen e duta me yehi Europe anomaliji bus yalti ka réseaux sociaux waɗi ni mais ha hande mi yaltali ka réseau mi wowli goɗɗum fi mum coppi yaltali ka réseau woli fi mum duta kadi yaltali ka réseau woli fi mum au fait j'aimerais bien hande ara coppi duta hege jemma ara feeling no hakkundeji amen menen tatu ara mo be amen waawi ko waɗay men noddindira téléphone mais yewtay mais imaginez depuis 2023 je pense non 2024 2025 2026 haka won ɗo ara menen e duta me wata yewtude me wata humpondirde en fait mo be amen no jokki haaju mum c'est vrai mo be hunde ne mettay ɗum satta e mum mais min côté an mi alana goto e maɓɓe heen woni duta hajanalla coppi kan on ɗo mi jogantako mo heen e duta kadi simo darde o live ɗo yo andu kadi avant tout d'abord ko bandirawo an e ko siɗɗo an kadi komo pita komo mi pita ko nokku gotu men gotata na kanko fuɗɗi wadde sifa ɗi piiji ɗo kono si min taƴi relation amen on enɗan taƴi haray enɗan taƴi wanno mi woni ɗo ni hande minen min yewtata kono duta heɓay fatunde min mi suusa iwragol mo nden fatunde duta heɓay welo mi suusa mo iwragol ɗum ɗon min kadi mi heɓay ɗum o suusa impossible et comme ça qui voyage comme ça qui y a de comme c'était mon objectif ari ko dargol si mi tumbindina be kambe dido e min wona toujours hunde woto quoi si golle den ala hakkundeji amen mais ara me yejjitali ko men ngiwi don ndiyam balinange bali ande si mi mijitike wano tourneji amen din fop menen tourneji amen din fop ko duta defanayno men ko duta uppata conci amen din mi jiti ɗum ɗo nden moƴƴere ɗon fof har hande tawata min mi heɓana e hoore am kanko o heɓana e hoore makko duta heɓana e hoore makko ara wonata d'accord non franchement la famille capture o partiɗo duta aray duta wo coppi wo siɗo darde o live maɗum o hiyo forcément capture jiɗi aray kala ko anduɗo woni hakkunde mum par ce que onon ɗon ko onon fop ko onon andidi Kenzo coppi e duta ko onon ɗon fof andidi yimɓe kadi si ɓe wondi feere ala désordre e aray to aray moment ka ɓe haɓa kono si tawi ari ha wakkile moɓitoɗon hara piiji go sendali hara enɗanta ƴaali hara ko piiwoy hawrewoy aray koye hakkunde mon koye feƴƴay wonti ɗon onon golliduɓe ɓe wonon nene goto baba goto
ara siga di piji do arali hakkunde mum. J'espère bien on yiyay o live do haray etode ngem fo men billo ouais billo ouais mi falno ka hewta ga quoi ka ngala hewta ka réseau mais andi Allah waɗi koko moƴƴinaka goɗɗo yennete ma ka goɗɗo ɗo manni toujours ko feeling woni hakkundeji amen ko ko moƴƴi e ande revan on ko tawata kon ande si coppi mi nani o duta ko Allemagne woni min e duta mi wayri yidugol le 10 février 2024 ouais mi wayri yidude mi wayri yewtude donc sa ndaari 2 ans min ɗum no wani lawas ko duuɓi buyno andi hay sa ala yiɓe giɗo ma so tawi ɗo yewtude et je pense bien ko hunde moƴƴude quoi par ce que andi siɗo yewtude on anda mo ɓe ko jokki mo ɓe ko wawi waɗande goɗɗo donc kala wawɗo yewtudugol e makko kanko duta tawata ɗum ɗon yimɓe buyi essayi mais mi anda probléme on compte woni tigiri won woni source on min personnellement kala ko ɓe waɗi lan miɗo muññi et déjà ɓe waɗata lan hunde tawata satta ka nder ɓernde am est ce que tu vois donc kala wawɗo tawata on trio amen ɗon hande je vous donne un exemple hande si mi ndaari so remarque ni lan ɗuitti e tournage e ko fiyon ɗum ari so remarque ari komin trio quoi min coppi duta on ɗum ittantalan stress jigo ka ɓernde c'est parce que alhamdoulillahi rabbil alamina komi arti mi ɓanniti duta onno e dumamma torio e kadi ande sa ndaari ko filingam menen tato momin jogiti noon ko ɓen noon tato jogitimo quoi donc à chaque fois si mi yiɓe wadda vidéo kamɓe tato ko menen mi yiyata quoi parce que mi yiyay tun torio je vois coppi direct mi yiyay tun dumamma mi yiya joué an on jogocoman direct donc kadi jouay tun duta mi anditata a faami donc Allah ɓurto en faabade en fof men en immoto daroɗen ɗum ɗon kenɗo daren sinayi Marseille no marsira ɓay ko Marseille si Allah jaaɓi ara ango coppi o e duta on fof men en ara e jooɗode yewten normalement ɓay ɗum ɗo chaque fois on ɗon ara e ga hara sa ari aya yiiɗa e duta coppi si ari yeeyi ɗo no wawi yidde duta si ari